بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عشر حديث sappo e jeetati mo yewten fi needigue l'islam an abi darrin ƴettama e baba darri on junduɓe wiyeteɗo on junduɓe bun junadata ɓiɗɗo junadata on wa abi abdourahman e ƴettude e baba abdourahman on moad on ɗon no wiye moad bun jabal radiallahu taala anhuma yurmen allah woni e maɓɓe oɗo hadis ko e sahabaɓe ɗiɗo andaɓe ƴetta abi darri en fof ɗen andi mo nelaɗo yetno wonde sa defa suppu ɗuɓɓi ndiyan ɗan de nelda kawtal ma ɓen moad bun jabal kadi ɓen andi oɗo kadi oɗo woni ko nelaɗo nelno yaman no wawanara ko ƴettude ɓeɗo ɗo sahabaɓe ar rasulillahi ƴettude nelaɗo allah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala wi nelaɗo maki ittaqillaha hulu allah haythuma kunta kala ka laatiɗa hulu allah kala ka laatiɗa e saa'i wo e nokkure wo ka wonɗa hulu allah wa atbi i sayyi'ata jokkintinir ko boni kon alhasanata moƴƴere si a huwi ko boni a andi ko boni wuuɗa eto waɗa ko moƴƴi jokkintina konko boni tamhuha ko moƴƴi ko montane ko boni kon sabu innal hasanat yurhibuna sayyi'at moƴƴi ɗin naɓay few itta bonɗi ɗin wa khaliqin nasa jikkinoro yimɓe ɓen bi khuluqin hasanin jikku moƴƴo huwondir e yimɓe ɓen huwondiral moƴƴingal hadis on ko ittaqillaha hulu allah haytuma kunta kala ka laatiɗa wa atbi i sayyi'ata jokkintinir ko boni kon alhasanata ko moƴƴi kon yani jokkintinir ko boni kon moƴƴere tamhu ha monta ɗum wa khaliqin nasa jikkinoro yimɓe ɓen bi khuluqin hasanin jikku moƴƴo fillike oɗo hadis rawahu fillike mo at-tirmidhi imam tirmidhi fillimo wa qala wi hadisin ko hadisi on hasan moƴƴuɗo wa fi ba'di nusх no yoga e bindi wonde hasanun sahihum no windi yoga e bindi wonde hadisi on ko moƴƴuɗo ko selluɗo kadi o ala probléme wo hadis on o ala probléme donc oɗo hadis mo sahabaɓe ɗoniraɗo filli on ko hombo noon ko an abi darri ƴettama baba darri on abi darri ko junduɓe wiyete bun junadata ɓiɗɗo junadata on wa abi abdourahman e baba abdourahman on onno e moad bun jabal radiallahu taala anhuma yurmede allah woni e maɓɓe an rasulillahi ƴettiniraɗo allah sallllahu alayhi wa sallam qala wi ittaqillaha hulu allah haythuma kunta kala ka wonɗa hulu allah no hanira hullede kala ka wonɗa wa atbi i sayyi'ata jokkintinir ko bone on alhasanata moƴƴere tamhu ha monta ɗum ko moƴƴi ko montante ko boni kon wa khaliqin nasa jikkinoro yimɓe ɓen bi khuluqin hasana jikku moƴƴo rawahu fillike ɗum at-tirmidhi wa qaali hadisun hasanun ko moƴƴo wa fi ba'di nusх no yoga e bindi hasanun sahihun ko moƴƴuɗo ko selluɗo mouhammad bin salih al-uthaymin o wi wonde wo kanelaɗo maki ɗon ittaqillaha haysuma kunta hulu allah kala ko wonɗa ko wiyete ittaqi yani ko huugol e yamiraɗi acca haɗaɗi yani fi'ilu amrun min taqwa yani ko fi'ilu yamirore immorde kuyo wattaqwa o yiɗi ko wiyete ɗum kulu allah yani ittihadi gaya yani ko jogi tago rentor ɗum dandino yani ko jogi tago rentor ɗum yani ko heedinayma heede wiyete ɗum ko heedinayma hakkude ma lette allah ɗen ko wiyete kulol allah taqwa ko heedinayma ko heedita hakkude ma e lette allah ɗen ɗum noon ko huugol yamiroje allah ɗen woɗɗitoɗi o haɗi ɗin wiyete kulol allah ko ɗum ɗon fiyo kulol allah ngol ko laaɓi on pospo noon ko jogitagol
ko danday ma ko heedinta hakkunde ma e lette Allah ɗen ɗum noon ko huugol yamiraaɗi ko Allah yamiri kon acca ko waɗi kon ko kulu Allah ngol noon nde Allah subhanahu wa ta'ala yi'atama ka o haɗuma ɗon o hattotako ma ka o yamiruma ɗon o wi ka wi neɗaɗo maki ɗon kala haysuma kunta kala ka laatiɗa ani ko fi ayi makanin ko kala e nokkure e kala jamanu ka wonɗa wota huɗo Allah nokku goo ka yimɓe ɓen yiyayma ronka hulde Allah ka yimɓe ɓen yiyatama ɗon hiɗa yeeso yimɓe ɓen ko antum huɗo Allah ɓayde ande Allah kan reenuma kala ka wonɗa anda haysuma kunta nelaɗo maki haysuma kunta ko si tawi hara ko gamarse fokkutuɗa a futti ɗon e goɗɗo exemple joni an ka gorka fotti e debbo janno fondanima jungo Allah ittaqillaha ɗon huɗo Allah ɗon a fontu jungo ma gon salminama ittaqillaha ɗon so a hewtoyi gamarse goɗɗum ɗa sodude a yii ko weeɓi ɗon wujjugol Allah ittaqillaha ta wujju si tawi ko a yeewa a yii ko occasion ka kansugol woni Allah ittaqillaha ta kansu si alansaraji heewi hino no marsude Allah ittaqilla accu ɗum yaajuula bon koni ko kala ka wonɗa woni ya hulu Allah kala ka wonɗa hina ya hulu Allah so tawi hara yimɓe ɓen no reenuma acca si yimɓe ɓen reenama ɗon a hakkitaka Allah no reenuma kala ka wonɗa hulu Allah kanaɗo ma keno o akidi sayi'atal hasana jokkintinir ko boni ko moƴƴere yani ko won ɗum ya a waɗu moƴƴere nden jokkintina ko boni kon si a waɗi golle bonɗe a andin ɗo ko boni jokkintinir ɗum golle moƴƴe no jeeya e ɗum tuubugol rutto e ko boni kon sabu tuubuyen ko moƴƴere bakkatu on koko boni sa jokkintiri bakkatu ma on tuubuye ma on montante on ɗon bakkatu mawɗuɗa sabu tuubuye efface kala ko adi tuubuye on no woni noon l'islam kadi loota kala ko adi kala ko adi l'islam on mo naati julɗo e diina haray kala ko wanno ko adi ɗum haray ɗum ɗon fof lootama wa gawli o wi kawi noon tammuha yani monta ɗum yani ko fanda ɗum moƴƴere nden si ari jokkintinama ɓawa bone on moƴƴere nden montay itta ko boni kon fof itta hay ɗum dalil mum ka Qur'an Allah innal hasanat no moƴƴini yudhibuna sayi'at naɓay bondi ɗi balo nelaɗo kanko rerɗanɗo mofte makko ɗen fi fewnugol ɓe nelaɗo rerɗanɗo mofte makko ɗen fi fewnugol ɓe sabu no ɗum immorde e moƴƴere e moƴƴugol alhaali no jeeya e ngor rerɗugol maɓɓe wonde o rerdini mofte maɓɓe ɗe e hoore kul Allah subhanahu wa ta'ala e kala nokkure gundo e kene ya hulu Allah gundo e kene ko woni kon ka ɓernde ma ga hulu Allah itta ko wella yiɗa kon ka nder ɓernde ma immode sikkitare naafiyagal e konnago e rasisiyagal e ko wiyete ko gañane nde guddal yalti ɗum ka ɓernde ma ɓayde gande hay dakɗeri no haali ɗum o yahrumu ala alkadib wal khibatu e ko nande ɗum donc ittaqillah haysuma kundeɗaɗo maki hulu Allah kala ka wonda donc ɗum ɗo wi sappande yani ko jopande faade wonde no ko boni kon si jokkintinirama ko moƴƴi kon montay ko boni ko moƴƴi kon ittay ko montay kañum ko boni kon few itta woni few ɗum ɗon noon ko mofti ɗum dendangal ko moƴƴi kon e ko boni kon kala moƴƴire nde waɗuɗa kala bone ko waɗɗa jokkintinɗa ko moƴƴi ɓawo ɗon ko moƴƴi kon ittay ko boni kon en tant que ko moƴƴi kon koko fi Allah waɗira voilà on so wi moƴƴere nen noon kadi no wawno hata ko tuububuye sabu tuububuye on ittay kala ko adi ɗum amma noon so tawi laatike moƴƴere nden iso e min wi so tawi laatike moƴƴere nden hara wona tuububuye si moƴƴere nden wona tuububuye won neɗɗo gollata gollal bongal o yilto o golla gollal moƴƴal ɗon ko daarugol peesidirgol wayi ngal ɗo gollal bongal ngal o golli ɗo heɓay garamu jelu si heeɓi 50 kilogramme ndaara moƴƴere golluɗa nden ka tigi tigi ko garamu jelu si tawi ɗon kadi heeɓi 52 ko moƴƴi kon ɓuuri
ko boni kon ɗum ɗon montay si tawi foti a warayno ɗon ara ɗum ko awa si tawi hara woni moƴƴere ne wawata hewtude ko boni kon a waray ɗon awa ɗon hara wawata montude dey montay ɓiri ko wawi kon voilà ko ɗum Allah wi wonade ul mawasine al qista yawma al qiyama min wallinay peesirɗen e nun ɗañal ngal fala tulam nafsum shay'an ko moƴƴi koy ko boni kon ko peesigol wa in kana mithqala habbatin min khardali te harana fote abbe jarra atayna biha min adday ko wa kafa bina hasibina menen min gayni ko ñaawa kanelaɗo maki ɗon kadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin jikkinor yimɓe ɓen jikku moƴƴo yani huwodiri e maɓɓe e jikkuji moƴƴi konguɗi moƴƴi e golle moƴƴe ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓuri ɓe moƴƴude huwodirgo e yimɓe ɓen e jikku moƴƴo voilà o wi ɗum ɗo noon no wawa wonde hara ko yamirore hara ko koko waɗɗi ma yani ma ko yiɗa bal ɗum no wawa ko waɗɗiɗo yimɓe ɓen huwodirgo yimɓe jikku moƴƴo naftere oɗo hadis nafoore woni oɗo hadis sarɗingol wonde yi neɗɗo jikkinoro yimɓe ɓen jikku moƴƴo voilà haray yonti noon jikkinoro yimɓe ɓen yani alhaali yimɓe ɓen no woodi yimɓe goo kala yimɓe yani no mari état no huwodirta e makko noon kala mo tawi no sa huwodiri oɗo ko ɗum watta moƴƴay ɗo e moƴƴa laahara huwodiri e makko noon haray ɗum ɗon happaka ko état haqqille ma ɗen e état mo wonɗa huwirde mum o wonda darde no marsira men jerdon noon andi woɓɓe goo ko jeejeteɓe woɓɓe goo noon ko focceteɓe namin woodi ɗum goy andi wolde on ɗum ka awa anelaɗo maki wonde ittaqillahu Allah haythuma kunta kala ka wonda wa atbi sayyi'ata jokkidir ko boni kon alhasanata moƴƴere tam ha monta ɗum wa khaliqin nasa jikkinore yimɓe ɓen bi khuluqin hasanin jikku moƴƴo